Hello, mi pi ho zo si ave ho zo si. Loi le pai a hello le mi kha kha da ko na ko nin YouTube channel Crit Boldin ATMG ovin ke zong YouTube channel ki siam le e ya dinga zong ki phacho mintin dinga zong pachu gela hi chi hi video hi ama sa pen hin ke kathil bol ho a hi le it's about farming integrated farming gan chawa ahin melay ahin ahilo anche lohing ho theipung kiti ho kahin bo la hin kumni lang a chi tan hen la YouTube ho channel ho kan hong pon hin la tunia pana hi thilbol ho gan chalang pang ahin anche lohing lang pang ahin thei lang pang theipung thingphung lang pang ahin ti chu hi chi channel la ko na hi ina bet jing diu ahin ama sa penin lung seten subscribes nei na bol pi vin lang chiteng zong le sei thei thei ni ni sei pi vin lang nal te ke cha hoi te ke cha vet thei phat chum pi thei ho in a bol in bol diu a hi kemin zu le min mang hin hi chi hi channel war a hi tu ka ki man cha an ho phat chi sa neo khat ka ki man cha an ho ana ve u hi te cái ti han je nge có thể được là khá phổ đúng không lang lang hop lang tukas mo ta bạn đã dừng gọi khôi khăn nhon im mỏi nó cái nó là khăn khăn tiếng này anh em nó chim nối lòng
Guys, today I'm going to transplant mustards. I have preparing for these seedlings for transplantation. blog ai he mang chu be te chung hi chlai ka lo te lai hin lin thum he he mang Lahen. Cho sẽ lahen moi. yi no chu thiam chuk li bu ni khom hi te he mang dang yon se to le te pa he bang tu ya nó xem trái lâu lại hả